Dobro jutro. Dobrodošli u Dom Gospodnji. Drago mi je da vas vidim sve ovo jutro i ovo jutro želim započeti sa molitvom. Možemo ustati svi koji možemo ustati. Posebno da donesemo Sale za mamu u Božje ruke jer nije dobro i Sale je odveo doktor. Evo možemo se zajedno pomoliti i zaista predati Gospodu i ovaj dan. Gospode, zahvaljujemo Ti za ovaj dan. Zahvaljujemo Ti za sve što si Ti pripremio za nas ovom danu, Gospode moj. Zahvaljujemo Ti što smo ovo jutro živi, zdravi, mogu doći, Gospode, da Tebe proslavimo i da uživamo u Tebi, Gospode moj. Zahvaljujemo Ti za Saletovu mamu, Gospode moj. Molimo Te zaista da doktorima daš mudro sada dok je pregledaju. Molimo Te zaista da njoj daš mir, da joj olakšaš bolove, da Saletu daš mir i mudrost, Gospode moj. Molimo Te zaista da Te Saletova mama prizna kao svog spasitelja i Gospoda Isusa. Molimo Te iznad svega da bude Tvoje ime proslavljeno u njenom životu, u Tvojoj porodici, Gospode moj, smiluj se Isusa. Molimo Te i za nas sve koji smo ovdje prisutni, za braće i sestre koji su u kući, Gospode, da ih čuvaš, da im daš zdravlje, Gospode, da im daš mir, radost koji dolazi samo od Tebe, Isusa naš. Želimo Te slaviti ovo jutro i želimo Tebi dati slavu i hvalu u sve vijeke vjekova. Amen. Amen. Slavit ćemo Gospoda. Kriste, život dajem za Tebi, prijatelj si najbolji. Kriste, život dajem za Tebi, prijatelj si najbolji. Ti daješ ljubav, bit ću moj. Ti daješ radost srcu žalostno. I kada odlaze svi, Ti ostaješ prijatelj moj. Kriste, život dajem za Tebi, prijatelj si najbolji. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. Ti daješ nadu, bit ću moj. Ti daješ mir srcu nemirno. U Tebi sreća je sva, sigurnost i zaštita. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. Zbog mene si nebo ostavio, zbog mene si sluga postao, zbog mene život dao, da bi sa od sebe izmirio. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. Kriste, život dajem za Tebi, jer prijatelj si najbolji. I ohrabrim vas da zahvalite ovo jutro Gospodu. Ima svako bar jednu stvar da mu zahvali. Bar jednu. A toliko je toga. Hvala Ti što sam otvorio oči ovu jutru. Hvala na milosti Tvoje. Hvala. Hvala Ti za Sina, Krista, Isusa, Hvala. za našeg spasitelja Gospodina, što si dao svoj život za nas, Isuse, i krvlju svoj sve. Hvala Ti su ljubitelji naši. Hvala Ti. Hvala Ti za djecu, Gospodine. Hvala Ti, Gospodine. Hvala Ti što smo dragocjeni u Tvojim očima. Hvala Ti što nas voliš, hvala Ti što nas ljubiš. Hvala Ti što si vjeran, Gospode.
za riječ Tvoju, neka bude živa voda, Gospode, našim srcima i dušama. Nek nas umudruje, Bože, na našem putu, nek bude svjetlost ovaj dan. Hvala što si je živa dao. Ovo je dan što ga stvorimo, radujmo se, Bogu kličimo. Ovo je dan što ga stvorimo, radujmo se, Bogu kličimo. Ovo je dan što ga stvorimo. Ovo je dan što ga stvorimo, radujmo se, Bogu kličimo. Ovo je dan što ga stvorimo, radujmo se, Bogu kličimo. Ovo je dan što ga stvorimo. Radujmo se, Bogu kličimo. Ovo je dan što ga stvorimo, radujmo se, Bogu kličimo. Ovo je dan što ga stvorimo. I zahvaljujemo zaista za ovaj dan, Gospode. Hvala ti što si ga ti divno stvorio, Gospode. Hvala za sunce ovo jutro, Gospode moj. Hvala za svaki jedan život, Gospode. Hvala što si nas stvorio čudesno i predivno. Hvala ti, Gospode. Slavim ti, Isus. Evo me, jednom još, tu kraj tebe blizu, da čuješ jasno svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš, osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znam i na tvojim rukama
Želimo dolaziti svaki dan i otvoriti naše srce. Želimo da budemo prijatelji s tobom. Ti najbolje slušaš, ti ne otkrivaš tajne. Ono što tebi kažem ostaje kod tebe. Ti si vjeran prijatelj. Ti si dobar otac. Zahvaljujem. Ti si Bog ovog grada, ti si vlada svih ljudi, ti si Gospod nad svima. Ti si svjetlo u tami, usred očaja nada, i za one što brinu svi. Ko je to naš Bog? Želimo, Gospode, da nas koristiš, da služimo, da doprinesemo, Gospode moj. Molimo te i veće stvari doći će. Haleluja. Veće stvari doći će, ovaj grad vidjet će lice Božje.
Veći stvari doći će, ovaj grad vidjet će lice Božje. Svaljimo se, pripremi naše srce, da čujemo riječ i izađemo promijenjeni iz ove prostorije. Molimo te da riječ padne na plodno tlo i molimo te da bude razumljivo načinom onako kako mi možemo razumjeti. Neka je tvoje ime proslavljeno. Amen. Luka, koliko vas je tamo? Dobro, nema veze. Ništa, evo, dobro jutro. Dobro jutro i od mene. Dobrodošli. Dobrodošli u dom Gospodnji. Nisam već dugo propovijedao. Navikli smo se na Dalibora. Dalibor je otišao jučer nazad. Nazad kući u Mostar. A mi ćemo nastaviti tamo gdje sam ja zadnji puta stao. Gdje smo stali zadnji puta kad sam ja propovijedao? Negdje u Bibliji, jel? Dobro. U Novom Zavjetu. Molim. Djela. Dobro. Hajde ićemo opet u djela, malo da vidimo. Da nešto naučimo od prve crkve. Imamo puno stvari za naučiti. Ali ima neki loši stvari, jer Biblija ne uljepšava stvari, već Biblija govori onako kako jeste, kakva situacija jeste. Danas idemo, Djela apostolska 3. glava, čitamo od 1 do 10. Gdje riječ Božja kaže ovako: Petar i Ivan ulazili u hram na molitvu u 9. sat. Upravo kad su ljudi nosili nekog čovjeka hroma od rođenja. Ovoga su svaki dan postavljali pred hramska vrata, zvana Krasna, da bi mogao iskati milostinju od posjetlaca hrama. Kako opazi Petra i Ivana, koji su upravo htjeli ući u hram, zamoli ih da mu dadnu milostinju. A Petar zajedno s Ivanom upere u njih pogled pa mu reče: Pogledaj u nas. I oni ih pomnjivo pomatraše u iščekivanju da će od njih nešto dobiti. Tada mu reče Petar: Ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarečanina ustani i hodaj. Ujedno ga uhvati za desnu ruku te ga podigne, a njemu odmah očvrsnu stopala i gleži pa skoči, stane i počne hodati. Zatim s njima dođe u hram, hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. Tako ga je sam narod vidio kako hoda i hvali Boga. Ljudi prepoznaše da je to onaj koji je radi milostinje sjedio na krasnim vratima hrama, te bijahu preneraženi izvan sebe, od čuđenja zbog onoga što mu se dogodilo. I kad čitamo gore malo u 2:43, vidimo, kaže pismo: strah spopade svakoga, jer su apostoli činili mnoge čudesne znakove. Apostoli su činili mnoge čudesne znakove. Odmah u 5:12 kaže nam isto tako riječ Božja: a preko ruku apostolskih događali su se mnogi čudesni znakovi u narodu, tako da su čak na ulice iznosili bolesnike te ih postavljali na postelje i nosila, da barem sjena Petrova, dok je on prolazio, padne na nekoga od njih. Kaže isto tako u 9:33, isto tako riječ nam govori, kaže: jednom obilazeći sve crkve, Petar dođe k svetima koji življaku u Lidi.
Ovdje nađe nekog čovjeka imenom Eneja, koji je 8 godina uzet ležao na postelji. Petar mu reče, Eneja, ozdravljate Isus Krist, ustani i prostri sam sebi. I on odmah ustane. U 40. stihu ovdje se radi o Tabiti. I Petar kaže, istjera sve vani, te kleknu i pomoli se. Zatim se okrenu prema mrtvom tijelu i reče, Tabita, ustani. Onda ona tada otvori oči, pogleda Petra, te sjede. I vidimo, znači, rezultat ovih čuda. Kad je Isus činio čuda, znači nije Isus nikad činio čuda samo radi čuda. I ovdje isto tako vidimo sada apostoli. Nisu oni samo činili čudo radi čuda. Već čudo ima svoju svrhu. Zašto su činili čuda? I sad ćemo vidjeti koji je to bio rezultat čuda. U 9:42 kaže nam riječ ovako, vijest o tome raširi se po svoj Jopi, te mnogi prigrinuše vjeru u Gospodina. Mnogi prigrinuše vjeru, pošto su činili čudo. Znači, mnogi ljudi, mnogi narod je prigrinuo vjeru u Isusa Krista. I to je ono što Gospod hoće. Vjera u Isusa Krista, jer samo tako čovjek može imati vječni život. Nikako drugačije, vjera u Krista. Ne vjera u ovoga, ne vjera u onoga, već vjera u Isusa Krista. I u 5:14 isto tako kaže nam riječ, i sve više vjernika, mnoštvo muževa i žena pridruživalo se Gospodinu. Posle činjenja čuda su se pridruživali i vjerovali se u Gospodina Isusa Krista. U Hebrejima 2:3 kaže isto tako riječ Božja, kaže, ovo je Gospodin počeo propovijedati, a utvrdili za nas oni koji su čuli, dok je Bog istovremeno zajamčio čudesnim znakovima, raznim silnim djelima i darovima Duha Svetoga koji dijeli po svojoj volji. Propovijedanje apostola Bog je potvrđivao čudesima. I to je bio dokaz da su oni poslani od Boga. I to je bio dokaz da oni imaju, znači, autoritet. I ovdje vidimo, Petar i Ivan uzlaze u hram na molitvu, kaže u 9. sat. I kad čitamo Bibliju, kad čitamo Novi Zavet, mi stalno vidimo Petra i Ivana zajedno. Vidimo Petar stalno govori, tako? Petar je bio čovjek od akcije. A Ivan, apostol ljubavi, on nekako šuti. Vidimo dva različita karaktera. Vidimo različite darove kod jednog i drugog. Ali Bog treba jednog i drugog. I tako je danas, tako smo i mi, braćo i sestre. Jedan priča, drugi šuti, treći ne zna šta. Ali sve nas Bog treba i sve nas Bog želi upotrijebiti na njegovu slavu i na izgradnju njegove crkve. Petar je čovjek od akcije, a znamo da je Ivan napisao otkrivenje i vidimo njih dvojicu koji su se slagali. I oni su, kaže, po običaju išli na molitvu u određeno vrijeme. I židovi su se molili 3 puta na dan. Po našem vremenu, znači molili su se u 9 sati, u 12 sati i u 3 sata. Kad čitamo knjigu Danijelovu, tamo kaže pismo u 6. glavi 11. stih, kaže tu je on 3 puta na dan padao na koljena. Blagoslivljajući, moleći i hvaleći Boga, kako je uvijek činio. I kad je došla zabrana od kralja, jednostavno on se nije obazirao na to, on je to uvijek činio, slavio, molio i hvalio Boga. Kako je s našim životima, braćo i sestre? Da li mi slavimo i hvalimo Boga? I malo prije Dina rekla, ajmo nešto zahvaliti, ajmo reći Bogu hvala i ne znam, možda je nas 5 reklo hvala Bogu, ali svi mi možemo reći hvala Bogu. Svi mi možemo, nekad je teško, nekad nam se jednostavno stisnu nam se u usta, ne možemo reći hvala Bogu. Braćo i sestre, koliko je Bog stvari učinio u našem životu? Koliko učinio ili nije učinio ništa? Ako nije učinio Bog ništa, onda šutimo, ne moramo dati hvalu njemu. Ali učinio je, puno je stvari Bog učinio u našem životu. I vidimo Danijela. Znači uvijek je tako činio, uvijek je tako radio. Petar i Ivan, kaže u 2:42, da su učenici tada bili postojani.
u riječi, u zajedništvu, lomljenju hljeba i u molitvama. I ovdje vidimo njih dvojicu. Idu u hram na molitvu. Bili su postojani, bili su ustrajni u molitvi. Trebali su molitvu za svoj život. I tako je sa nama. Mi trebamo molitvu. Ja trebam molitvu. Mi ne možemo živjeti bez molitve. Kaže, neko je rekao da je molitva naše disanje. Ja ne znam jesmo prestali disati. Čovjek koji prestane disati, prestane jednostavno živjeti. I oni tako su išli u hram na molitvu i tu su susreli ovoga čovjeka koji je hrom od rođenja. Tako da su noge ovoga čovjeka vjerovatno bile veoma deformisane. Ovakav invaliditet ne mogu pomoći. Jel mogu pomoći tablete ili lijekovi ovom čovjeku? Jel mu može pomoći doktor? Jel može pomoći operacija? Nema pomoći. Nema pomoći. I tamo čitamo u djelima 4.22 kaže da je ovaj čovjek preko 40 godina bio hrom. Preko 40 godina. I znači ovo se ne liječi ni operacijom, ovo nema pomoći ni od doktora, ali ovaj čovjek on nije ni očekivao neku pomoć. U stvari očekivao je pomoć, ali očekivao je pare. On je očekivao pare. I danas ljudi, mi isto tako imamo ljudi koji prose, oni očekuju samo pare. Imate ljudi koji prose pa mu kažete kupću ti kifru, kupću ti ne znam šta, on jednostavno neće da uzme, on hoće pare. Znate, danas je to prosjačenje postalo biznis. Vi pitajte ove ljude što rade po kioscima u centru grada. Pa kaže kad prođe dan, pa ljudi koji su prosili kažu dođu da ukrupnu pare koliko su danas naprostili. Ne možete vjerovati koliko može čovjek naprostiti za jedan dan. I ja sam sada jedan dan išao, brali smo aroniju. I ja sam brao cijeli dan po suncu, po nemam pojma. Trudio sam se da naberem ne znam koliko. I ja sam zaradio 40 maraka. Znate, dobro je i to, nije ni to loše. Ali onaj čovjek koji prosi puno više zaradi. Ovaj čovjek, znači on očekuje, on je pružio ruku prema Petru i Ivanu i on očekuje da mu oni daju pare. Kaže, svaki dan su ga postavljali na isto mjesto. I ljudi koji prose, vi vidite, svaki dan su na istom mjestu. Ne može neko drugi doći na njihovo mjesto pa prositi. Nema šanse. I tako je ovaj čovjek svaki dan nije mogao hodati. Oni su svaki dan donosili njega, svaki dan su ga postavljali na ovo isto mjesto da bi on mogao iskati milostinju. I jedan dan, nekad ljudi misle da je crkva mjesto gdje može samo dobiti pare. Znate, i ljudi imaju taj običaj, naviku, dođu i traže. Jedan dan sam bio ovdje u kancelariji, došao jedan čovjek koji me pozdravio, koji me kao poznaje, znamo se jako dobro, ali ja u tom trenutku nisam mogao prepoznati toga čovjeka. I on je rekao, meni je kćerka umrla, daj mi 47 maraka. Taj dan sam bio nešto ljut, možda da sam bio raspoložen, možda mu ne bi dao 47, ali možda 10-20 maraka mu dao. Ali on se hvata da je njegova kćerka bolesna, znate. Ljudi su osjetljivi na djecu, ljudi hoće dati. Imate ljude koji skupljaju, znate, napravili konzervu i skuplja pare za liječenje svoga djeta. Ljudi samo žele pare, dijete nije uopšte bolesno. Ljudi žele pare, imate momka ovdje na mostu. Momak zdrav, prav, ne fali mu ništa, neće da radi, hoće da prosi. Hoće da prosi zato što može puno više da zaradi prošenjem nego nešto da radi. I imamo takve slučaje. I ovdje ovaj čovjek je stajao kraj hrama. Vi otište pred katoličku crkvu, pred pravoslavnu crkvu, vidjet ćete ljude koji stoje prose. Vi ne znam šta da se dešava. Pred džamiju isto tako. Dođu ljudi prose. Dođu ljudi traže sadaku. I kaže sadaka te spasila. Jel može sadaka spasiti? Jel može spasiti ako ja dam 200, 100 ili 500 maraka nekom? Jel može to čovjeka spasiti? Ne može. Ko može spasiti? Samo Isus. Samo Isus može spasiti. I on čeka sadaku. A vidjet ćemo sada šta čine Petar i šta čini Ivan. Ali želim nešto pročitati Efežanima 3.20
gdje nam pismo kaže onome koji prema snazi, što silu svoju očituje nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti. Znači od onoga što možemo moliti, od onoga što možemo zamisliti, Bog može učiniti više. I da li je ovog čovjeka Bog zaboravio? I nije. To je jednostavno tako, Bog ga nije zaboravio. Bog nije zaboravio nikog od nas. Mi možda mislimo nekad da nas je Bog zaboravio, ali Bog nas nije zaboravio. Ovoga čovjeka isto tako Bog nije zaboravio. I ovo što čitamo je bilo Božje djelo. Božja suvremena volja da se ovaj čovjek iscijeli. I ovaj čovjek očekuje pare. Ali nije dobio ono što je očekivao. I tada mu Petar reče, ja nemam para. Kaže Petar, nemam ni srebra, nemam ni zlata, ali ono što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarečanina, ustani i hodaj. I ovaj prosjak, kao i mnogi ljudi danas, je mislio da je sve što mu u životu treba su materijalne stvari. Mnogi danas misli da bi u životu bili sretniji i da imaju više para. Znate, ako imam platu 500 maraka, makar imam 700. I nekad se desi da imaš 500 pa dođe na 700. Znate, ali se život ne promijeni ništa. Samo ti počneš više trošiti. Ništa drugo. Nikakva razlika nije između plate od 500 i 1000 maraka. Nikakva. Samo više trošiš. Kupuješ možda skuplje stvari i tako je bilo u mome životu. Isto tako ja sam mislio. Kad imaš dosta para, onda će sve biti na svom mjestu. Imao sam želju otići u Njemačku, znate. Kogod ode u Njemačku, vrati se s Mercedesom. I tako sam i ja mislio, dosta para, Mercedes, lanac oko vrata, 2 mobitel aparata. I Bog mi ispuni tu želju. Bog mi ispunio tu želju da sam ošao u Njemačku. I radio sam godinu dana. I za tu godinu dana sam ušparao 10.000 maraka. Prije 20 i nešto godina. To su bile dobre pare. I poslije godinu dana života u Njemačkoj, ja sam razmišljao da se vratim. Razumijete? Ja sam razmišljao da se vratim. Jer ja sam ostao isti. Ja sam i dalje ostao prazan unutra. Možda sam imao na računu malo više para, ali unutra sam ostao prazan. Znate, jakra u kojoj sam ošao u Njemačku, poslije godinu dana sam nosio istu jakru. Iste pantole sam nosio, iste patike sam nosio. Ništa se promijenilo nije od kad Isus nije došao u moj život. Ništa. Ja i dalje prazan. Nesretan. Jadan, bijedan. Ali kad je Isus došao u moj život, nešto se promijenilo. I kao što kaže psalmista 4, psalam 4, 7. stih, kaže, više si u moje srce ulio radosti, nego kad obilno rode pšenica i vino. Znači, Isus je ulio radost u moj život. Isus je vratio osmijeh na moje lice. Više si izlio, više si ulio radosti u moj život, braćo i sestre. I kaže psalmista dalje, kaže, čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Gospode, daješ miran počinak. I ovo s ovim čovjekom, ovo se desilo neočekivano. Kaže Petar, ustani hodaj. I Krist ima moć. Krist ima moć nad bolešću. Jel mi to vjerujemo? Jel mi vjerujemo da Isus Krist ima moć nad bolešću? Jel mi vjerujemo da Isus Krist može iscijeliti? Jel mi to vjerujemo? Mi to nekad zaboravimo, znate? Nekad ja to zaboravim, da Isus Krist vlada. Isus Krist vlada. I evo sada, u vrijeme korone, i puno je straha u ljudima od korone. Jel Isus ima vlast nad koronom? Ima li nema? Ma ima, jašta nego da ima. Isus Krist ima moć, Isus Krist ima vlast. I ne samo nad koronom, ne samo nad bolešću, Isus Krist ima moć, Isus Krist ima vlast. Znači nad ovim svijetom. Nad ovim svijetom. Kaže da Isus Krist ima moć nad kraljevima. Ima moć nad kraljevima. Mi nekad drhtimo kad tamo one rakete postavljaju, pa kad gledamo neke te svjetske
svjetske sile, ali moramo jedno znati, da Isus ima moć i nad tom silom. Znate, Putin, Trump, ne znam ko još ima, ali Isus ima moć nad njima. Kaže, oni su kap vode u ruci Gospodnjoj. Oni su kap vode, oni su ništa, braćo i sestre, jer Isus ima vlast, Isus ima vlast nad našim životima. Kaže, Isus ruši i postavlja kraljeve. Isus ima vlast nad munjom. I to smo skoro čitali, pa smo se malo smijali. Znate, kaže, on munju drži u svojim rukama. U Božjim rukama. I ja se često toga sjetim. Ne znam, odem šetat sa cukom gore u šumu i onda počne da sjeva, da dere, da puca, da... Znate, nije lako, neka je nelagoda u čovjeku. Ali kaže da Isus munju drži u svojim rukama. Evo to ćemo da pogledamo. Job 36, 32 i kaže ovako, on munju drži objema rukama i kazuje kamo će zgoditi. Znači, on ima moć i ima vlast i on određuje. Znači, ima vlast nad munjom. Isus, znači, ima vlast, on ruši i postavlja kraljeve. Ako Gospodin, kaže u Jakovu, ako Gospodin tjedne, živjet ćemo. Ako Gospodin tjedne, živjet ćemo. Nema veze koliko si bolestan. To nije dijagnoza. Ako Gospodin tjedne, možeš imati 100 bolesti, ali će živjeti. Ali ako Gospod neće, onda je druga stvar. I ovaj čovjek nije mogao hodati preko 40 godina. I kaže pismo, kaže on odmah skoči, stane i počne hodati. 40 i više godina nije hodao. Znate, djetetu treba ne znam koliko godina i pol dana da se nauči hodati. Ja sam slomio svoju nogu pa mi je trebalo, ne znam koliko dugo sam išao na terapiju da bi opet naučio hodati. Ali ovaj čovjek koji nije hodao 40 nešto godina, kaže riječ on skoči. Jer Bog je učinio čudo. On je mogao skočiti, on je mogao hodati. I Krist radi, i ovdje vidimo kako Krist radi kroz Petra, kroz Ivana, jer oni su udovi Kristovoga tijela. I Bog isto tako želi koristiti nas. Želi koristiti naše ruke, naše noge. Bog želi nas koristiti, braćo i sestre. Samo mu se mi trebamo dati da nas On može koristiti. Mi smo ruke Kristove danas. Mi smo noge Kristove, mi smo usta Kristova. Koji nose radosnu vijest. I vidimo da je Bog preko Petra i Ivana učinio čudo. A Petar i Ivan su mogli reći, ja nemam vremena za njega. Ko će se bakćati sa njim? Znate, oni idu na molitvu, oni idu u crkvu. Pa ako mi ostanemo sa njim, mi ćemo izgubiti vrijeme. Nismo planirali ovaj dan. I jednostavno su mogli proći i otići. Kao i mi, što nekad činimo. Kad se ne damo Kristu, da nas Krist koristi. I ima jedna priča, svi mi znamo, to je u Evanđelju po Luki, u 10. glavi. Pročitat ćemo da ja ne bih nešto skrivio, nešto profulo. Kaže, ali on želeći se pokazati pravednim, zapita Isusa, tko je onda moj bližnji? Isus odvrati, neki čovjek silazeći iz Jeruzalema u Jerihu, zapade među razbojnike koji ga svuku i još k tome izrane, ostave napola mrtva pa odu. A slučajno istim putem silazio neki svećenik pa ga opazi, zaobiđe ga i prođe. Svećenik, on ima obaveze, on žuri, on nema vremena da se bakće s ovim čovjekom koji je prebijen pored puta. Kaže, onda je prolazio neki levit. Kad dođe tu i kad ga opazi, zaobiće ga i prođe. A neki putnik, Samarijanac, dođe bliže njega, pa kad ga vidje, sažali se, pristupi mu, opra mu rane uljem i vino i
zatim ga stavi na svoje kljuse, odvede u gostionicu i preuze za njih brigu. Sutradan izvadi 2 denara i dade ih gostioničaru. Brini se za njih, reče mu, pa ako što više potrošiš, ja ću ti na povratku platiti. Koji se po tvom mišljenju te trojice pokazao bližnji onome što je zapao među razbojnike? Odgovori mu, onaj koji mu je iskazao milosrđe. Kaže Isus, idi pa i ti čini tako. Idi pa i ti, idi pa i ti čini tako. I ovdje vidimo kad Bog radi u nečijem životu, braćo i sestre, ja sam malo prije govorio, kad je Bog došao u moj život, znate, prvi rezultat je bila radost. Prvi rezultat koji Isus donosi u nečiji život jeste radost. Radost. I ovaj čovjek, kaže, on je bio pun radosti. 40 i nešto godina je sjedio nepomičan pri vratima, a sada hoda, sada skače, ali hvali Boga. Sada hvali Boga, braćo i sestre. I tako je kaže, tada ga je sam narod vidio kako hoda i hvali i slavi Boga. Pismo nas uči da radost Gospodnja naša snaga. Pismo nam kaže da se radujemo. Da se radujemo, braćo i sestre. Da se radujemo. Kad su učenici se vratili Isusu i oni puni radosni, kaže, raduju se što imaju silu da isteriju zle duhove. Ali Isus kaže, radujte se što su vam imena zapisana na nebesima. Jesmo mi radosni ovo jutro, braćo i sestre, što su naša imena zapisana na nebesima? Jesmo mi radosni ovo jutro što imamo život vječni? Ako vjerujemo u Isusa Krista, to je izvor naše radosti. Kaže Pismo, radujte se u Gospodinu. Kaže, uvijek se radujte. Radost spasenja. David kad je sagriješio, on je molio Gospodina. Došao pred njegovo lice i molio ga, vrati mi radost spasenja. Imamo li mi radost spasenja danas? Ili smo onako, sad smo malo ovakvi, sad smo malo onakvi. Znači sav narod je vidio ovoga čovjeka koji je bio hrom, da slavi i hvali Boga. On ne slavi i ne hvali Petra ili Ivana, već on slavi Boga. Danas mnogi slave Petra. Imate Petrovdan, slave Petra. Ne vidimo nigdje ovdje u pismu da ima Petar, da se Petar slavi. Već se slavi Isus Krist. U ime Isusa Krista Nazarečanin na ustavnih hodaj. Ovaj čovjek zna ko je ga iscijelio. Ovaj čovjek je zahvalan Bogu. Kaže, bilo 10 gubovaca koji Isus iscijelio, izliječio. Ošli svoje kući. Kaže, 1 od 10 se vratio, rekao Isusu hvala. 1 od 10. Zato što je znao ko je ga iscijelio od te gubi. Guba je smrtonosna bolest. Guba je neizlječiva bolest. Jedan se vratio i rekao hvala. Hvala ti Isuse. I mnogi ljudi su prolazili ovim putem u hram. Ne znam, tu je bilo i političara, ne znam koje sve vrste ljudi, doktora i svega i svačega, ali nismo mogli pomoći. Samo jedan je mogao da mu pomogne, a to je Isus Krist Nazarečanin. I isto tako, znači kako Isus mogao da pomogne njemu, isto tako Isus može danas da pomogne bilo kome od nas. Ne znam šta je tvoj problem u tvome životu, ali dođi Isusu i reci. Dođi Isusu i reci Isusu Nazarečaninu. Reci njemu. Isus može pomoći slabima. Isus može pomoći onima bez nade. Isus može pomoći onima bez mira. Isus može pomoći onima bez cilja. Isus može obnoviti brak. Isus... Nema ništa što Isus ne može. Sa Isusom sve može. Samo trebamo podignuti svoje oči prema Isusu, jer Isus ima svu moć i svu vlast. Jer Isus je rekao, dana mi je sva vlast nebeska i zemaljska. I tu vlast samo ima Isus Krist. Isus Krist ima snagu
da podari život vječni. I ovaj čovjek zna da slava pripada samo Isusu Kristu. Ovaj čovjek je radostan, ovaj čovjek je zahvalan. I vidimo, braćo i sestre, kažu u djelima 14:12, da je pod nebom to jedino ime pod nebom, ime Isusa Krista, po kojem se čovjek može spasiti. Nikakvi sveci, nikakvi bakrači, nemam pojma. Samo ime Isusa Krista. I ako se držiš toga imena, ako vjeruješ u to ime, bit ćeš spašen. Ne ako se držiš ovoga, ne ako se držiš onoga, ne. Juče je bilo, katolici su juče slavili Gospodinu, kako se kaže. I slušao sam i čitao sam i jednostavno su ljudi slijepi. Jednostavno je pokrivalo na njihovim očima. Da ne vide. Da ne vide istinu. Da ne vide istinu. Jednostavno. Ili neće da vide istinu. Kaže, ime Isusa Krista je jedino ime koje je dato pod nebom po kojem se čovjek može spasti. Ne piše nigdje po imenu Marije. Znate šta je Marija rekla kad Isus pretvorio vodu u vino? Marija rekla, pa njega slušajte, ono što vam on kaže, to činite. I to danas isto tako Marija govori. Pa njega slušajte, Isusa Krista slušajte. I na kraju, šta je bilo rezultat ovoga čuda koje je učinio Petar i Ivan? I znači druga stvar, prva stvar je radost, a druga stvar, svjedočanstvo drugima. Mi smo svjedočanstvo drugima. Znate, ja se često ne slažem kad kršćani kažu nemoj gledat mene, već gledaj Krista. Ne slažem se. Znate šta je Pavao rekao? Nasljedujte mene kako ja nasljedujem Krista. Slijedite mene kako ja slijedim Krista. Mi smo svjedočanstvo ljudima. Ljudi su svi znali da je ovaj čovjek bio hrom od rođenja. Da je ovaj čovjek možda 40 godina sjedio tamo i prosio, a sada vide drugog čovjeka. Kad ljudi vide mene i tebe, jer oni vide drugog čovjeka. Drugog čovjeka, staro nestalo, novo nastalo, ali zahvaljujući Isusu Kristu. Ničemu i nikome drugome, samo zahvaljujući Isusu Kristu. Kaže, ljudi prepoznaše da je to onaj koji je sjedio na krasnim vratima, te bijahu preneraženi izvan sebe, od čuđenja, zbog onoga što mu se dogodilo. I ovdje vidimo interesantnu stvar, znači nakon ovoga čuda se otvaraju vrata Petru, da Petar propovijeda Krista. Otvaraju se vrata da Petar propovijeda Krista, da Petar govori ko je ovome čovjeku očistnuo noge, da ovaj čovjek može hodati. I to ćemo gledati vjerovatno drugi puta, gdje Petar propovijeda Isusa Krista. Ali kaže još ovaj stih, s time ćemo završiti, u djelima u 4. glavi, u 16. stihu, kaže, svi stanovnici Jeruzalema znaju da su Petar i Ivan učinili očito čudo i mi to ne možemo zanijekati. Ono što Bog radi, ne može čovjek zanijekati. Ne može čovjek koji do jučer bio alkoholičar, a danas je drugi čovjek. Ne može to niko zanijekati. Ko može reći da to nije istina? Ne može, braćo i sestre. Ne može. Mi trebamo biti živa poslanica, kaže apostol Pavao, koju mogu čitati svi ljudi. Amen. Gospode, hvala ti za ovaj dan. Hvala ti da smo mogli doći i okupiti se zajedno, Gospode, u Tvome domu. Divno je, Gospode, prebivati u Tvome domu. Divno je, Gospode, biti zajedno oko Tvoje riječi. Divno je biti zajedno kao braća i sestre Bože. Kao braća i sestre. I psalmista kaže, tamo gdje braća i sestre žive zajedno, ti daješ blagoslov i život do vijeka. Život do vijeka, Gospode. Želimo iskusiti taj blagoslov, želimo iskusiti taj život, Bože. I hvala ti za ovu riječ koju smo danas čitali, koju smo danas proučavali, Bože. Hvala ti što ti donosiš radost u naše živote, Isuse. Hvala ti. Iskusili smo tu radost, Isuse. Iskusili smo tu radost spasenja, Bože moj. Radost, Gospode. Radost, Bože, molimo te da se uvijek radujemo.
Da se uvijek radujemo u tebi, Bože. Tvoja riječ kaže da se uvijek radujemo u Gospodinu. Da se radujemo. Vidimo Pavla koji je bio u zatvoru, koji je bio tučen, koji je bio ubijen, Gospode. Ali je bio radostan. Radostan u tebi. Radostan što je njegovo ime zapisano na nebesima. I mi smo radosni, Bože, ovo jutro. Što je naše ime zapisano u nebesima. Hvala ti za tome. I kao što je ovaj čovjek bio svjedočanstvo, Gospode, drugim ljudima. Ja te molim da mi kao crkva, kao pojedinci, budemo svjedočanstvo tamo gdje mi živimo. Da naši komšije, naši roditelji, naša rodbina, naši prijatelji, naši neprijatelji, Gospode, vide tu promjenu u nama, u našim životima. I da vide tebe, Isuse. Da si ti, Isuse, to učinio. Hvala ti što znamo da ti, Isuse, imaš moć. Ti imaš moć, ti imaš vlast. Hvala ti što ti, Isuse, vladaš. Hvala ti što znamo da ti imaš moć nad ovom koronom, Bože. Mnogi ljudi imaju strah, ali ti uzmi strah od njih, Bože. Uzmi strah, jer mi znamo, Isuse, da ti jesi u kontroli, Bože moj. Da ti činiš ono što ti želiš, ono što je po tvojoj voli, Gospode. I hvala ti što govoriš svome narodu, Gospode, u ovo vrijeme korone, Bože, da se tvoj narod vrati tebi. Da se tvoj narod približi tebi još više. Još više, Gospode. Iz dana u dan, još više. I Isuse, mi sada priznajemo, trebamo tebe. Trebamo te, Isuse. Trebamo tebe. U svome životu, za svoga Gospodine, svoga kralja. Pomozi nam da se mi umanjujemo, Bože, da ti rasteš. Da ti budeš sve veći i veći, Gospode. A mi sve manji i manji. Molimo te, na slavu tvoga svetog imena, Isus. Amin. Ima Dino još jedna pjesma. On čini čuda i dan danas. I hajde da vjerujem, ovo jutro posebno za one koji su bolesni, kao što pjesma kaže, mogu doći pred Gospoda i da vjeruju u čuda, da on može izcijeliti, da on može izliječiti. On je Gospod slave. On je Gospod slave, kralj kraljeva je on. Isuse naše je pravde, zdravlje nam donosi on. On je Gospod slave. On je Gospod slave, kralj kraljeva je on. I sunce naše je pravde, zdravlje nam donosi on. I sunce naše je pravde, zdravlje nam donosi on. On je Gospod slave. On je Gospod slave, kralj kraljeva je on. I sunce naše je pravde, zdravlje nam donosi on. I sunce naše je pravde, zdravlje nam donosi on. Ništa u sedmici koja je pred nama, imamo znači utorak molitvu. Znači utorak u 10 sati ima molitva, bit će molitva. Dođite da molimo zajedno, dođite da tražimo lice Gospodnje zajedno. Pozdravljamo Leu, dobrodošla. Drago nam je da ćemo narediti, ne znam koliko godina.